asema obusami akoye besepa ne koni ne haban etase na obanyansafo anse ensamba na mkoka bia na ajesem na ayehu ntine memma me wisdom na ye adwuma kakra ede bia na atemni no amanfo di me no ya na eya timesu me di ombi pa but na de me ko ne nyansem de ma woni nyina ban eye camp no uchire musen yo we afa wo so afa sa oba hwa mene re mo su ben patse banansen kofo bi pese se mene ntem sa ewo ekwan be so o ma hye de twitwa nsem to mo so ana on se omo fa we se means bia se mene papa ntem be se e sha se free manase so na other bloggers mam se mo kwamba ye interview ma me kire mu a o ma channel fo so ba ha asem bia ba me kire ma dwene ntina nsen so for matata ba ha me amakoda but owo menu apanyi revon so bempa o menu me fanse be ye nyina pepepe matata ba no si eja bempa se nansen ase o kase twi no na so nenu ano na dai boni be no wanam so ko ka kire eja bempa se that will be the last thing I would do in my life make a sense ya bempa ebese etireni kan ne nkata bonti so fo me fankodi me papa free asante afijase na remo su bempa so ifi asante dwape nti wo free ne krom na kuro wodi akosi bisu di akosi ya wonu kunsu tepa kunsu yesusu yabusu afie bi wo tepa adumura drugstore na opposite yabusu afie kesi uza san for ni free ase wa wuni nti me ka kire na koda ne se on kan kire refa osu ban passe minti mi nyina ba bi nkasenti ya ne da sa no so nti mi nyina ba bi nkasenti ya me da ebi se de wo ye panyini wo na dwuma mu sa na mo so ye wo dwuma mu ti nyame ya hene ye ntumu ye boa ma eti na mo ba no ya nkware edi ya chie na so mo ya so den ya na mitimi tia wo nti wo se me ka bibia ne bia me ke bibi fa manase ho because one dey say ne nam egu hapa so aye ho nti sade me kasa abrebe na nye wo no akasa na me ka bezi asem so na me ka ate ne mo na me ka e fa manasa ode no ho betwitwiri no ode no ko twitwire ba wo su bempa edi na tembre bi atwam na me draw me nua na tension say won hwe ne ho yie e wo manasa but them say he got it twisted obi twitwa video ni ba bi de koi de me ameka no wan kanti ni ba na ba me bo full video no e che no oh and they say ne wan kan asemboni bia no yes this is exactly what I said so I gave him the full video say ogobo nchire menuan wonderful de omuni emma nipa ni bia asiso no emfo mu ntwitwiri asofo no basa omode ntotoye ebeba ofutu kesi ametimi da ban ya atena ama social media agudie no ya ni mai ho so a ebedu mebi no awarefo ntembese adofo so ntembese empanyin se tika kire hoi ebokuru akodai di no membese nkemebo so nanso eno na wo so momfa ncheme wose atwa di funchi we nye din asese nka ye mpanyinfu yade anoboso nanka me penidi pa beba abontene nanso sade ni din no na social media yo yinti me address no sa mesra ba ya no me penasem okasa kama but we asese abo wo nya na so on kawa on fe ne semfanche ona ho hye se matie ni interview no so owo abrochira no maaye no na amanfo obi so omo penasem nti ma o kire wo mo ne fie e ho no mo baye na nyado asem
ama mo prepare na omo de bandage kra bobo ni ti senka meni abaye yanka ofiri mu fi ya nka wontu no hofo na onfiri camp bie mo na blogging work na wonye osoro nyame na hwe ni ba onfiri camp mu na onya ne blogging ne se blogging ahodo a ye nyina ne ye de manipa bi obi wo hono ma woni ne na ye adwuma enu ti na onfiri mu no onfiri mu sen that's yes ho matenten twetwe musuo ni akoko bi sabe eba fie wo so baba yabo so be fa menyansa de ya mekan ya nke bebo empanyin si o hia wo e ma hwene bo obi hia wa hwehwe na hwene na abo fro si wo yi woni onim sa no to nam no wo se onim fro ba fai asante twi na meka kire wona ntisua ne ye fro si wo yi woni onim sa no to nam no wo se je se ba fai na fe fro abaye onkana no ntum na se wo nyina so bia wo susu se emanante kwa bi ana nipa bi ene bo pom yensa si ya de headquarters competition efite so ground should be wona so keka de beto abontena na abaye lightweight nipa bi abobo ne di mu bia so no has every right to take it to court. So let us consider three things: the money involved, the implications, and then the time. Me kasaso obi a nimdie kora no. Enye nsem nya na baba ye be ya no. Nti etwadufo ncha asahwan. Mesrew, wo ya ba ya wo siso. Da wonya nkopon se nipa bi babo kora wanguo na da so temkom. Enye afutuo mamma ya aka no. Meti yei me kasa kwachiri ba. Video de kwatumbo se ba woni ke ya eni adie nchi na ho woni ke ho. Se me pa amafo bebetimi de wo cameras ba pese ye wo kasa kwachiri ye pese wo ye na me no I'm not interested in that. I'm preserving myself for my future. One way of social media be you na say kumwa agu ani mase. Eti se nipa bi aba sorry aba wo so. Na se e be bro wo kire wo mu fi a. Wo mu sa se wo mu so mu ye interview no hefa no mu ye interview ye ni fi. As you are still inviting people to your house. Na je se o kire mu ankanya fie kura na waso o mansam twerefo banka wono no nko ho no mu ana. Ese senko kana no tumi. Mo kasa. Now our evidence be on Fanko police station. Me so say the person na ye. When she gets to police station, she'll be advised. Because the police are trained with law or laws. O kan won sempe me metewei me wa baye bia wo ye blogger. Ya mabobo ano no ma no a very soon betemenka. Me meka na sem da, me mfa na sem so ntuga. Moni mra mo so no. Na police asoro mu, na court so, ye twa na se yere. E na ma na ye de. Abaye na wa kontu wa beduru. Enei pre wo nyina no baba. Sei edu tembi unsa evangelist mama part no se e be kan ne bre bi se ebe osu bempam unsa eho nkrofo no ekobo no o ka se eya bra nkrofo ye se o mu chesi no ateni aba social media hodo no di obeba bedi na tembia no obedi osu bempatam enti Ghana fo kire mu ansem a wo kan no abi ne sesi abaya ne so di na abaya so so asa ko U10 ko so ti abaya interview no se first na wo mama part camp ene na waba eti le ba jopi ni parties are dangerous. Odi fo nipa a owo wo nchen na wa firi wo nchen akodi wo enemy achi ni wo ye dangerous say. Me obi ba me ha masua nyansa pa firi. Be some few months yi dia to me ha. So obi firi ba bi ba me ha say ma sorry ha ana say me TV ya ba ye adwuma. I will sit down quietly and do my checks very well. Odi agro nipa ba wo nchen bi be mo nya problems. Nam come to. Sebino efiri mama party ho ba na metena ase di access yes me yi bi afirim na bi so dia menwunyam nka manya problem. Ene abaya betwi mi dua so ne twi asatwe apetwe na no etimi si me kwase ya no. Eye me na maye. Ebisa me na me ma kwa igi mi fo de misika ko bi eti bi ko tam no betena so se wono so mra
na emfaso a wosua ne ewo no so no man nyam mfaso wi akire no me ka abrofo efa no ambushi woni ne kunu ne obodi bi sia paso so wo ntie sa abrofo no bi da ka eligo me ni ma se me kwase nyina odi fo asasam a wo kan wo mudi nyina kra asesa nti je me kan se wo bi free camp bi a yenya vigilant. Cross check past. Bible says let the past guide you. You twem no manager why. Nti me kwase amponsa computer ma mete hayi. Ya fa mani so nipa bi aba wiase de oyefunu no wadwene nam. Me nua ba e twedi fu ncha asan wo din no me ba ya na nkansa se me gona so me fa ne saa. Me sira wo ba me pe wasem. Ho ya me fe. Wo ka saa ya me de. But one way ya and San Trofo by you, dedium. When him now was one. Now I thrown too many negwabant. It made the star material. You probably Pemasempa. Me Piesa ya, Abana guy. Fans. Safo, Yetiopa. Yanama me Buffy and my Busa Mosa. And some makers will be no say, Manoya, with the atom. And the other pardon Pemasam Sam, and a mere structure. Now I'm well structured. I'm restructured. My sister. Na odi for se woni obi krampo etu anamon wa abrabom na se bibi esia ehun behia se wo beko obi a oni nipa no ewonta mu ana esan se nipa bebre na ka ne se abaya no na nani ebrisika enti wo free mama part camp no hu ne se wo reverend hono mu a wo beji ni san se honom so krama na se nso wo ho enti wo betimi aka bom de mama part aba abonten no kura bi ebetimi abasa asem mesre minnia me dono pa Reverend Osubempa me kasa otie na onipa bia so ne obetimi asem ne ntem itina me sabu beni bi se tire nka na nkire sebmontin sofo embefanko eye 2012 eko 2015 tamwa na NDC teso owura John Damani ma amate so na Reverend Osubempa eko share nkom so ohun se moja wo ye papa mama nsem 20 minye president bi mu ya ye invite no police headquarters so fu bie ni wa wodi akire ko bi se me bo eye me abo apapon ye na obeye ayi a spokesperson ema a spokesman ema e kan say Ghana Gas and a DJ Oxygen and the Reverend Osubempa sofo no mpanyifo kakra ne lawyer Boaben Sata na lawyer Kapondi ma oh the Kapondi is on the order that and no no na yan ye call police headquarters see I the boss no see yan ko police folk bia so yan si from yan no mo dikiti on to see nyina ba fi nti woni party say ne mental me to be mental so da o kai ne mayama na me so me kai ne wayama me makuma so bu sade pa ne se enkerebe Osubempa ne mama part ntembe ye kama na ohifo asem we betumi ayeye di eno nti ena metu anamon ekọ evangelist mama part ho tama na ye ordination so da be ya metumi anya akwanya ene di nkomo ama wa bafom mbe se anya akwanya ene me ne Osubempa so di nkomo bafom na nka metumi agura wo monti mama so ndua ba nke credit no ebeba ma me wo soro ene asase so ena me gusu am ye nti asem bi ba me twa kakra me hemfimfiri nti mani pa bi nyima no nsi bone masre me ne Osubempa se betumi anankoda na o mo blog ma no na ba echi wo ya de matata ya de club ya de kwame amo ya de he should maintain such people and ignore anybody. Na odi for nsem wa wo kan enya Manase kwa wakopie mu wo ne nchen enti na opese wo yi wo mu nyina afiri mu Manase ne kwa de mi kiri no kra boronsam kase a wo ye wo wodada so fu makisa de bekwo se wo ye wo wodada sa Manase wo ye wo wodada wo hona Manase ba wo nchen ya you ought to be careful
hwe mesre winning blogger ba kwa mepe na asempa mama ngege oh Jesus Christ hey I respect that woman so am so abribia no so expose sa we de benina we de ba mama part hwe mama ka asempa ncho me upon sem bia manfo ka afa me ho se me twa revolution bempa gu na sefo no mama no ye anya no kro mama no magina bontin kasenti ya meda meti ngaka to say oh me sorry the woman she respects a lot so obi na odebekwa me per se mama no kasa ebi ono obi na wo bi fudie me engege blocking work na we me side na de say obi am information na mana ontimi nka ensem ba ye mana se di matam ema sofo apostle antwi so di matam ya techiri me say gumabo ya di me hwa agu ya na nka me hwa se ma ngege beka bi the woman never uttered the word ma ngege I salute you on that only on that only on that na say mu su bibi ba betwe mu say ye no kwasam say de waje atum na ma expose sama me ngege ne ma na se di aba say ye mama part ekum ne ba adum nhia de ahya asafo na se no na watwe mu isem bi ekọ so social media so na ebi no mu kira waje atum sa no kwasam say woni mama part na ye say adwuma TV station be odifo no de ye de yes smart TV no de mi mu na ma ya atemdie ne ba no smart TV for munya very careful odifo me ba tie me me pa munya very careful samo safi na maba na mo pesa mo de ye ho enya views a ana followers munya very careful me betabiri makogina court a I don't want to insult you people munya very careful hunim de omoye ensem bia manasa aka me na twam ene nsem bia ye ya ka me na twam a eho hia ya to agu no afi no musu yi e de banto mo ya na caption na it is anyone na mo no de ji o musika smart TV you people are warned I'm giving you 24 hours to delete all my videos because I did someone say na caption you over buy I say COP Kofi Boache storms Prophet Computer Mass Church to arrest him in connection with the death of Agrada's daughter. COP Kofi Boache obahala be na chere se wodi for ya dia wan kasa no nipa binum ne sende sa ne ma o se hwe anase wa na wodi echi social media mete so 24/7 me na meda na ekoboba 3 am it is smart TV na mo kura mo presenters ho nyefe mo hwe ma papa ti ya smart TV for mo nya very careful we media mo motofo obo media mo motofo obo me pese me didi matem the next time ma hunu say mo fa caption bi no mo ni manon oi mo media mo motofo obo sana ko bi wo ya se wa won the Ghana update won so ko gina no odi matem won no akwa no ka jam se me minim nyansa na me frɛ wo jam kumase na so wo jam no wo jam interview na so wo jam ka che sa bon se woni mu a on time ka me ma fe no one time sa fe no ma bento mo pe followers echi no mata da atwam no mo so o mo ya no ma brand no na o mo de caption ato na amanfo di achi no munya very careful titi ni smart TV wo ya smart se na me amete ye ade enem de mo abamu a won temi ka wo mo di agra me di mo boss na tema ma hwe wo yo ba kra wo muni sada be ma kra wo nyin sada me di mo tufuo bo konkonche mo fa nkodi bo de kumase ate ene me kwano boko eya na tem di na be gina me ha aba ha ne pese pu ba ha ba me di amamo tufuo bo we ha ba ya bi obegina na se konkurofi e di social media ansensem onim se dodo awate we dem dia motofo bo nya momagu so na ya maye yemo no ye ni ba bia mo station wo mo ba camera papa esia so atu magie ejifo de ye 4K mu obi da mo kwa na makoto kanu wa na agoguroshi nkwa de edi fire no 1005 no mo ba mu video stand tai
with a smart TV. Why you to form mama na dem pa mo de mumfa caption bi amana fa me ho. Why the chalugu so ya na police for around ho. Odifo we dey ceasefire na hwenya mo de gugugu adwuma mu. Yanko atufo mo ni. Won say ensam no bi basa na enu nti ne ya na ebo pini mu na ye bisa mu nsam. Esan se eba na ye hu ne se ne asofo no se wo mo agye atuma na che se ne kan aye kana. Enu nti ne ma me de hie mu me ba. Saadie yi enu nti na me de ba wonti eto Manase. Eso na manfo no mo nte ase. Mentimi mfa mepe se me koche Manase emre ne ti asa. Dia me kan ye nyina ne se nipa bi obom ba bi Manase wo no be frɛ no ofrɛ na me posifo ekokodu ho wie na se posifo no chine wie a onye se sika because posifo so hia information. Nipa bi do na so kan se 100 million anya dia wo. Me meti ye. Abana wo pese me didi atem ti na go fa sa se me. Yes, be me meti me ni 100 million. 10,000 Ghana. Yes, we need be na ya kasa na ya na de bia. Me ba cho menyi bi sesi a wo dem kire wo. Obeyi bia kire ya ni beje ho. Me ko fa bi mra sesi a. Me hu ni se no kwasam se ya na nsam a wo kan nya tro na wudi. Chama. Abusiafo odifo ka se ye 100 million anipa dodo na ka se woni bie no enya no kura ye ne te he wa bawura dem akofa sika aba be kire odifo se sika ya wa akofa kire no wo magana fo nyina hu ni se enya kasa na wo kasa na emum edisika na kasa na wo bi me ye sika ye me fanya hwe ni sika wo kura me ye nkoda su ni kwase nka me kura be kire but ya na te se wo bi enye se woni bikasa na eye wo de esan se oni pa ne ka no wo kan ya kire mu se wo ma ba wanim epen e ma wo hye wo mbo nanso ankwa ankosi aga enu nti odidi ye se bo hye npo se wa ni su eno nchi se ma memfa bia de eye mi memfa bia de mu moy Ewradi nyankopon ai wana se me hye no bo na meka ne sensem twafo ya na nsam wa ne ka eya kana no wo mo etimi ade tu ye nim na ya ba begusa eniti no se ya so bi bopen na etimi na ni su ene ma ni ba ya gaba we nyina masuma che wate what if we menye hia ni me yo de fo nya me hyiram bebiri mo so re sika kra me che no ados every day me spend more than 4,000 e ma man for ba a day me fu akra me tokra nka ho akohoma me bo me yere nka ho ene me ma me ne me nua de Ghana fo susu kasa oni pa oni 10,000 Ghana no number e pila ba ko esi akra hu sika ese mo ba me offices na ba bi air condition mo obi a me wo me TV station ya me twa adwuma efo ka Abanse ne bi no firi ha o mani abra da bi di matem is a hode yes atenye ni nyina echi ni wo munya yanka wo mbesa baby a first ne etu obi ka 8 million no ha me tua 2,000 oni pa ba bia oh da bi asam kana meka baby na bi ye adwuma obu ana o ye adwuma woni yi bi a heba fo bi bu so woni radio station bi obu so ni TV station sa manfo bebre fifi baby na aba wini uba me hwe wo sare na me ye ne times 3 times 2 nti ma manfo ani ti ha ti emu sese ba na sei ena binom bibi nti wo firi ha fe de yemu da so simi konso sese ha de o baby ewu ana mo so ya na me de wakatu ya ma me ma de kra mpa ni se odwumani akatu asem uni adaji a onye bayi uni valanda so enya ya de ndi madwuma font tam ho ya kutukutum se adwuma kro bu amenko o so me so ya na mafaji na america pa e ma na check makoy akọ cash bu okwa na nipa na so fatum account ndi discipline wa TV station o man so makoso na me ya na mekotena ho akoy be alive big akwese mu yi adwuma from Monday to Friday mo kra che bo so me kra twam I don't have time to go there because someone na mosu adwuma no what am I going to do over there could do one
de bi ana edi ehu ni se bia se wo mo fere ti me ko ho nti ama respect o me ho nti opanyina nyame ya hira me se na me computer ma me si mu wa nyame ma me nya sika aye ne the social media na aba nti obi apese wo trend ne waka fon bitu nyame hira me bibiri hotel kase mi nu ye adwuma ma me ba ko ofini hospital side ho ba ko su okuma sepankro no aka krono abo hia NG cream factory na chi wo pe 100 rooms na ye adwuma ma me wo filling station mi ensa filling station na na mate first na ye mienu se hotel se na wate dada na ye mienu se me ba ko aka ye mi ensa obi be kan se wo bu nso de ma no me nana da ba man jiro good ya nyi good na to wa hunu wo ba bi and obi le buy yes mo nyina mo video so obi to me I don't depend on me congregants almost sika na e ko be se 10 years you come fa me nsan kan we have the church father presiding here the secretary omo no mo hwe ko commercial bank ya na be nya letter free so mo man check hope generation account so wo mo sika egu men touch me nya na hwe nti ye de na me amete ha yi na mo ba mo hunu ka asem yesu ai eni paka so nto mo nya valentine me kan ne se me ni obi ankokum obi a eno ne wo se wo clear mind no e ma ye bu mini ba bi amade fa se me yi amanfo adwene pri so se hu hia me nti na me de ko fa miti media work na se hu hia me anka ma straight answer hu hia me nti na me de akonwa akofa hu hia me na wati bi da se obi kum obi a na obi gina ho se me de mi so ni tine nan na me ka se ni pepe se o mo trend nti me hwe fe sa videos magade ni nyina ada pepe time no o ma mdo kokoto mdo kokoto ko nti me nya blogging work na onko twere caption bia se me magia tu woni ma ha mo a we betimi akos duko gina koto a o blogging work se akra wonya no then use that money to pay odifo na se si akwa ne se wo ye blogger ana se wo ye presenter journalist ana se enwuma hodo ye di edwuma wo TV so yi ho be hia se adofo bi e kire se wo mo do wo be kire wo mo ba bi a wo tie ani ade an that is absolutely wrong meti hey hardly enough for me to show people where I live yeah my test Lawrence got only training me military me to me a faka every east le gon be sia me kwa me different eyi na beko me route da obi a woni ba bi a mete e me maame ne mabusua me nuanom omo wakra and my wife and my mom panyimfo me enu me nsa bi asa me mo obi me hu ba bi a mete e ai enti sa we ni pa bi a wokasa social media dia do not show your location baby a what or residence hono you ought to be careful because a human ehu enti masere se wo pese ba social media na wo nyini che na ye bo ho bogo nipa ba wiase bebre boni wo mutirim adia metia de eso ye very careful titu ni mokura ansam twirafu yi no mistake ya Kofi Adama wanwani ye o kire ni location where be owo he was attacked oko pisa for obi na oba kire be o ti da oni point a obetu ne ka akra ma wo hunu because ensam twira dwuma no ensam wom no ko mega quiz wo hunu ka watimu da na juma wo yense TV na manfo hwe ni program no ipa bebetim ba mega quiz ya pana ba ekwa bebere da ko ba fa so awura mu kura hunu da na mega quiz ko no ko mpake ne ka kura oba bia mpake ne ka wo station he wo no
no kra no wo ba ofa taxi we ne obetimi faka o ye ntu ha obetimi apake ka ne bi abesa ha ne kasoba no bi o pake bi abesa ha ne kanishi won fa ne ka mesu won shaka wotimo no nso abako otimi fa moto no wa helmet no space eni yi na ka tenani oni ma so no wrasidi sana se ni pa bi aye ko se mpanyin se edomoni sande oso ntakrache na sese ya na se ye hwa yankasa ye maame eye evangelist Dina Samoa ene ye maame evangelist mama part sese niema bi ekoso wo mu amenti ase odifo ye maame ba bontin abeye video e de catch evangelist mama part se won hwe yie na ontwe ne ho mfi niema bi ho na eye sika ene niema wo che na safunim enye no na nipa hia onipa hia nkwa genti akromfo na wone wo mo eti aso dem ho won preaching kire wo mo ensem ye maame e de betu dwe ne kwan so ano Dina Samoa menenti say on say I don't hide my political affiliation ye nyina wo MPP men na share Jubilee House on several occasions campaign ahodo ase men na share but Dana on twi break akra the Dana ye no eluku and it sounded strange. Dina Samoa ni enim ne pa watimi ya kan Samoa mena o manager ayi wadi atwe no woko ise ana akwa gina onya broni bi asem ye nyina onya video was a Ghana for broni amba wari o na mesire pa se bi nya ise ni awa wotimi se de wo ye no well meni na tem de na so bipolar no ye check bi wo no check bi wo na senka woni ho afi na nka de dia na because Dana ye nim no na nsam ke kan ne no ensisi so papa ana so fa say a way of trending as ya and was say or communicate yakra go bedu maybe any pan fan serious e bedu maybe any pan fan serious e two things other say obama na ni aye den na obi kana no reply to say die bi Ghana for better na say na mo ti say wo joku concert bi sa de e bedu tembe no wonya program bi anko wako easy asoko bompa akofa boni ananim say eya begino say this is my husband na odi for broni ni de say wonka wono wogina ne ba bi o say Ghana for me kunu ni o mabanya me kunu wo ba so ba de nsapan wani wachi ama sa na be free akogina boko boka se wonya Yakubu nsu say Yakunu no amfana amfana onto bo se bedu tembe no obi abeso beto nsa afro se bra beto dum ko se be hu se wo ye joka oba padana mesrewo baby abom pa ya kodru no ma wo so paso wo trend but trend bi wo ha e de wo ba fom trend bi wo ha de wo ba fom wo to dum kama wa wo se sa anwom obi a wo mi ayi anwom etimi twira wo nwom ato e dandan no man ye father na Sam obi apa wase onya chance o president pa na sempa president pa Dina Samoa sempa me se chief of staff po wase mpanyin fo nyina po wase nti wo ye bibi sa na ate say ugu omani mase wo ya ma na me hwe TikTok mo twitwa ne nsem bi so sa ena mo de eye na in fact ne nkoyi ene ne nam net no so ene WhatsApp nkoyi esa na edi ho fa wo to sabi wunsha se ne ani bie na ba wo se first anye etire ye nya ne se ne wo ye bia ma ye hu so ho no wonya ba ma bia so mu e kwa kan asi Yesu Kristo ni miku Yesu Kristo sabi odi oba ha na wo wi asi asabi wo hu Yesu kwoteda oba wi so mfa no anka oba da nti so si Yesu ni ukuna oba wo tu okra na wo hia ba ma wo ho yesa wo ba so Dina Samoa wo so wonya ba ma pa ma sabi ba ma hu nsu akọ no ho a anka entintin wo no nyina nka betisi on sa wo tu wo nya ba ma papa bi da wo chintin yo hu chintin nyina ekọ Dina Samoa ho entintin sa wo hia nsu wo no ho ifo de won sem wa ya na wo kan ko kufrem po wo de asem ba ya brane ya bia ne sana ya besre wo hia nsu Dina wo hia ba ma hu nsu wo ho mo nyame som no ye de nyansa to ho abana me kan kwato me wo Pentecost mu no nkasa be ya yekurase ni se me elder state nti na odum na twa me chen kura de tuoko na me se me ye cheche me ama me susu se me de chen tu ko ma me kwa heaven renge do to yansa gold watch kura da ye
obi di bi fra boche be me se nyina akogu pum me ma me so ye kurase nyankasa me ne ba me so ne ma hwere no ma eso sa na nya no na edi akire me oba be seto odi latest odi pa be si ho odi bi Jamaica na be si ho 1989 pa o Church of Pentecost man probi Adam gina wo todom Mane Francis Aje me twene wo bo tem bi sabe no wo 89 1991 ho ma me Messi di be si ho me se da bi wo ma mo ata be pema yi ma ho enso no be pema ware papa o Pentecost da ba efri Germany aba Hamburg ene gratie no anti nyama som no so wo wura mu pie bedu me bi mo anya tetie bi a na wo yete se tete kwani bi ebi na se da na wo yi wo hia be ma ho nsuo ma wo kwai na be ma nso penalty ase na se wo kire mu a eye niema a wo ye kura na betumi ase be ma wo nya ni ntina na no doctor school be na akọ ye wutimi hu sa wo se oni oba ache na se oba no kura be ma mfa no kana se no ya gimi ma woba yese oba so wonya ka ba ko he wo so pa fe na nyansade na eba wo hwe nsem adana asem o keka the star no a abana ensisi so dan na ho ntintin asore nyina no hwe ha ehunu ne ko ho nyina no wo hia se be wo benya be ma ho nsu agu no ho odi fo ya fa ya komo ni nsi ha na ya fa nsi wa ha asem beto ye an na wo bi wo ho no mu a wo ye te se ye maame ya nso ware awo ma be nan ni awotia na wotie ntinzamu a wo kan memeti he meni obi adamachi nti wo kasa enu ntimi hu ntini ayera de a o do ya me make kan sam o hu ni obi adawachi o ba tena me ntia nya wo mpana na wo na chate sa ba ma na nim sa preke nsiman ma nyini picture ahwe awo me na me de picture ne na nya wo na wo se odi for last words me last words ya no se wo no mpana chate o hada na samwa pe be ma na wo no ntunde ja sa nse hu no na won sam keke bi wa enkoyi mi bu pa awo ya me de ani asi so o ya mani pa kase oni mudodo o ba so trend ya ma menchi o trends no mienu ada so bo mu oni aye de ne pa na obi ehunu star no se dan na de o kana obeba eno be trend na se wo be focus ewo wonyum to oni onyam ya sam kum o be trend yen sa de o ye de concert na o yi ko jone bobo kala mu group no e ko yi abusiafo aha na bro ma kwan odi fo nka mema obre na ministry of our number my number is 0 on say mesua identity 02 kase 0 2 44 57 1050 omo gimi no 0244 mwano omo no nsuo se ayi Mira, the we are in Sway Esifa Bay. Now a damn has sent Sunwin, and then the one from me and shades the pa, the own fraud bill. Sunny Santi, and I'm in fraud of it. A bram see the area. Let me jaw what to coin, and I'm a catcher say, Confine neat roofing system for no matter dying so my and I'll call for a quantum for my Tamaquafa. I'm about dying so I share, then you. Now, Mira, neat roofing system for summer walking. A damn pan, a dance from one, tinchina ching, as I said, one, and a sound boy a dance from my end. Or Uti, Unim says, can't wire thing, and I will yard the answer. I was so yadia, a bit in your chama, ye, and unti, and I'm a share will say, Confine neat roofing system for Nanka, Omaya Jumai. Atia, Nansu Emui, neat roofing system for when Quandia, Ometani neat, the Amayan. Enti, a Kobani say, open woodwork, metal trust, rain gutter, red cap, valley, IBR, IDT, DSR, any Piaka hold the air, any not on Safre, neat roofing system company. Yamau free estimation, any free transport, and our friends so, your poor down Sumawa, a chaye pa. And it just some neat roofing system company at the Abani say, what the promotion change pan or diapa. Say, if it's Sabre, Equisi say, you better bronya bury no. Open neat roofing system company, a catch it, see and cobo down Sumawa. I can't dear out the bow down so pet and I'll bet Tiaka. Nay, do a chi aqua bodan swama free. I won't tiare. As I might casting in pattern, neat roofing system for Abbey among Krabatani Bio, Park so Protua Station, store number 44. I and GRA office in the Dimshanimu. A Muntre Mubiano, for neat roofing system for Ewo 0553 817122 and 0557 453973. Neat roofing system, and quality is our hallmark.